чун сухан дар бораи ҳадафҳои барнома ва стратегия ва консепсияҳои рушди сайёҳӣ ва истифодаи имконоти васеъи зарфиятҳои он меравад, масъулини соҳаро зарур аст татбиқи онро дар доираи маҳдуд қарор надиҳанд. таблиғи мавзеъҳои сайёҳӣ ки аксаран фаъол кунонида шудаанд, ҳунармандӣ низ бояд василаи муаррифии Тоҷикистон бошад. то куҷо таҳқиқи масоили ишора шуда дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон пайгирӣ гардидааст, аснои як сафари эҷодӣ ва наворбардорӣ ҳолати мазкурро воқеъбинона сабт ва инак тавассути барномаи стратегия манзури шумо бинандаи азиз мегардонед. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон дар шумори дигар шаҳру навоҳии кишвар анқариб дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолӣ симои худро тағйир ва шароитҳои муносиби кориро то ҷое барои мардум фароҳам овардааст. аммо таҳлил ва мушоҳидаҳо бармаълум намуд, ки дар самти сайёҳӣ, рушди инфрасохтори соҳа, ҳунарҳои аҷдодӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва нигоҳдошти бозёфтҳои таърихиву таъсиси коргоҳу корхонаҳои хурди ҳунармандӣ ҳанӯз ҳам мушкилоти чашмасе мавҷуд аст, ки на истиқболи солгарди 35-уми истиқлоли миллӣ ва на таъсиси комиссияи ҳукуматӣ ки таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 2 сол боз фаъолият доштаву муовинони соҳавии ҳар як ноҳия аъзои ин комиссия мебошанд, барои бартарафсозии хурдтарин камбудиҳои мавҷудаи ноҳия таъсире нагузоштаанд. шояд иллати матраҳи ин камбудиҳоро масъулини ноҳия хубтар донанд, вале қисмати беши онро метавон бо ҷалби соҳибкорону ҳашарҳои дастҷамъона бартараф сохт. аммо ба ҳар сурат аз худдории маълумоти саҳеҳ, канор гирифтани масъулони калидии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ натавонистем барои худ ва бинанда посухи саҳеҳ дарёфт намоем. агар ба шарофати соҳиби истиқлолии кишвар, навсозии муассисаҳои таълимию тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва чандин иншооти дигарро истисно намоем, дар самти сайёҳӣ, боғи истироҳату фароғати ноҳия навсозию қасри фарҳанг барои аҳли ҳунар ба таври муосир бунёду инъом карда шуд, ки хотири аҳли ҳунарро болида гардонидааст. вобаста ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фарҳанг як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. аз ҷумла бо иштироки бевоситаи роҳбари олии кишвар, пешвои муаззами миллат дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ соли 2024 қасри фарҳанги замонавӣ ифтитоҳ гардид ва инчунин боғи фарҳангӣ фароғати ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз навсозӣ гардид ва корҳои дигар барои пешрафти кори соҳаи фарҳанг низ идома дорад. дар мавриди дигар иншооти бунёдшавандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳафтаи қабл мухтасаран дар барномаи диёр матолиби манзур сохта будем ва намояндагони мақомоти иҷроия андеша низ баён доштанд. аз 211 иншооти ба нақша гирифта, ки имрӯз 198 иншоот пурра ба истифода дода шудааст, ки аллакай зиёда аз 90% иншоотҳои ба нақша гирифтаро дар бар мегирад. ин бевосита дар сохтумони ин иншоотҳо саҳми мардуми ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хеле назаррас мебошад. аммо дар ин барнома ҳадафи мо дигар аст. ҳамроҳӣ бо мардум, ҷонибдории сиёсати фарҳангдӯстонаи сарвари давлат ва ташаккули бахши сайёҳӣ дар ноҳияи ҷомист, ки ин ҳолат низ мавриди таваҷҷӯҳи махсуси сарвари давлат қарор гирифтааст. дар ин баробар махсус мебояд таъкид кард, ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон
марказҳои касбомӯзию ҳунарҳои мардумӣ миёни насли наврас хеле хуб бароҳ гузошта шудааст, ки шоёни таҳсин ҳаст. муассисаи таҳсилоти иловагӣ назди шуъбаи маорифи ноҳияи абдурахмони ҷомӣ маҳфилҳои дузандагии қуроғдузӣ ташкил намудааст, ки ҳама рӯза хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия омада аз маҳорати дузандагӣ, қуроғдузӣ, омода кардани либосҳои миллӣ машғулиятҳо мегиранд. дар маҳфили муассисаи таҳсилоти иловагии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, ки роҳбари маҳфил мавлоно озода мебошад, бештар аз муассисаҳои таълимии деҳот хонандаҳо ҷалб гардиданд, ки аз маҳорати малакаи дузандагӣ омода бошанд ва дар оянда дар фаъолияти зиндагидории худ ҳамин маҳоратро истифода баранд. дар маҳфил зиёда аз 40 нафар хонанда ҷалб гардиданд, ки дар ду баст ҳамарӯза машғулият мегиранд. дар тамоми намоишҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва сатҳи ҷумҳуриявӣ роҳбари маҳфил бо аъзоёш рафта иштирок меварзанд ва маҳсули дасти омода кардаи хонандаро ба марази намоиш пешниҳод менамоянд. ман Сайдалиева Мариам аз они маҳфили дастони дузандагӣ мебошам. ман ҳар рӯз дар ин маҳфил омада фаъолона иштирок мекунам. ҳар як зани тоҷик бояд аз маҳорати дузандагӣ огаҳ бошад. бояд гуфт, ки ҳунарҳои мардумӣ беҳтарин ва холистарин навъҳои санъат буда ҳамеша ба ҳаёти инсон алоқаманд мебошад. ҳунарҳои мардумӣ ҳисси зебопарастии ҳар халқу миллатро таҷассум менамояд. гузашта аз ин, на фақат эҷоди асарҳои санъат, балки дастгирии ҳунармандони мардумӣ, ки эҷодкорони зебоӣ ҳастанд, нишони камолот ва олиҳимматӣ мебошад. соли ман аст, ки ман дар мактаби санъати бачагона дар синфи кандакорӣ машғул мебошам ва бо дастгирии устодам Бобоқулов Аҳмад ман тавонистам, ки дар синфи дуюмам ба озмунҳо иштирок кунам. ман кандакориро дӯст медорам ва хушҳол ҳастам, ки ба ин касб шавқу рағбати зиёд дорам ва дар оянда мехоҳам, ки як кандакори хуб шавам ва ҳунарҳои худамро дар Тоҷикистон муаррифӣ намоям. ҳамагон ба хусус масъулини ин соҳа хуб медонанд, ки нақшаи амалии стратегия барои давраи то соли 2030 таҳия ва пешбинӣ гардида, амалишавии он дар асоси татбиқи барномаи миёнамуҳлат сурат мегирад. маблағгузории амалисозии стратегия ва барномаҳои миёнамуҳлат ва татбиқи он дар доираи маблағҳои буҷетӣ ҳамасола барои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон сохторҳои зертобаи он пешбинӣ шуда, инчунин ҷалби маблағҳои бахши хусусӣ, шарикони рушд ва дигар сарчашмаҳое, ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, анҷом дода мешавад. баъд аз баромади ҷаноби олӣ пешвои миллатамон Эмомалӣ Раҳмон соли ҳунарҳои мардумӣ эълон намуда буданд, мо таслим гирифтем, ки насли наврасро ба ҳамин роҳияи ватандӯстӣ, ҳунаромӯзӣ ҷалб намоем. ба ҳамин хотир хеле гуфтем дар мактаб синфи кандакорӣ
кушодем хонандагои ки мисол мактаби миёна мехонанд баъди дарс омада дар инҷа ҳунаромӯзӣ мекунанд. ҳар кас кандакор кушода наметавонад. ба он хотире ки хотираи мустаҳкам дошта боша, фикри хуб дошта боша, онҳо кор карда тавонанд. татбиқи стратегияи рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ба таҳкими нерӯи инсонии мамлакат, коҳиши сатҳи камбизоатӣ, таъмини шуғли пурмасъул ва устувории иқтисодӣ бояд мусоидат намояд, вале на ба чунин тарзи коргузорие ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳаст. аз рӯи иттилои масъулин, дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ чандин коргоҳи хурди дузандагӣ фаъоланду занони хонашину иштиёқманд ба ҳунаромӯзӣ машғуланд. вале аснои сабти барнома ҳамагӣ дари як корхонаи дузандагиро кушода дидем, он ҳам бе ҳузури кормандон. вале роҳбарияти корхона аз раванди фаъолияти кории худ қаноатмандона ва босипос аз дастгириҳои роҳбари давлат ба хотири таъсиси грантҳову занони соҳибкор ибрози андеша кард. طول 6 سال می شود از گشوده شوی کارخانه ما استحصال لباس مکتبی اساساً به راه مانده ایم که با طریق شرطنامه با مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت میکنیم. با بزم این ما نیز محصولات چکنی، گلدوزی، پاپوردوزی نیز داریم که موسمی استحصال میکنیم. به واسطه ما از جناب عالی خیلی مینداریم که هنرهای مردمی رو جهانی کردن، چکن و گلدوزی ملی رو، و امروز طلبات نیز خیلی زیاد است و ما هم افتخار میکنیم که هنرهای ما امروز مزاج خود رو دارند و طلبات زیاد است. مزاجان هست که ما استحصال میکنیم، مثلا طلبات هست، زنهای ما احتیاج دارن به همین چیز. тавре гуфта шуд, дар ин коргоҳ аз либоси мактабӣ то сару либоси арӯсию ҷиҳози рӯзгордорӣ духтаву омода карда мешавад. масъулини мақомоти иҷроия низ дар ин маврид кори бонувони ноҳияро васф кардаву аз таъсиси як корхонаи ба тозагӣ шурӯъшудаи дузандагӣ қисса намуд. шуғли бештари занони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҳунармандӣ, чакандӯзӣ, зардӯзӣ, қуроқдӯзӣ, бофтани ҳар гуна ҷуробҳо ҳастанд, муҳрабофӣ дорем дар ноҳия, ки бештари инҳо барои ташкил намудани ҷойҳои корӣ аз ҳисоби занону бонувон ба роҳ монда шудааст. ба наздикӣ бо сафари кории раиси вилоят дар ҷамоати деҳоти Меҳробод як цехи дузандагӣ бо фарогирии 10 нафар духтарони хонашин ба истифода дода шуд, ки дар он 10 нафар занону хонашин ба дузандагӣ машғул шуданд. ин ҳамон биноест дар ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳия ки бонӯи ҳамсӯҳбати мо аз фаъол кунонидани корхонаи дузандагӣ бо ширкати масъулини вилоят ёдоварӣ кардаву фаро гирифта шудани 10 нафар бонӯи маҳаллиро ба кори доимӣ таъкид сохт. мутаассифона аснои сабт на аз фаъолияти коргоҳ дараке буду, на аз теъдоди 10 нафараи кормандон. танҳо дар ошёнаи якум мағозаи хӯроквории Муҳаммад Раҷаб фаъолият дошту халос. манбаъҳои иттилоърасонии бидуни зикри ном иброз доштанд ки коргоҳи мазкур баъди ҳамагӣ чанд рӯзи фаъолият дари худро баст. роҳбарияти ҷамоати Меҳробод ба хотири равшании ин масъала ҳатто ба гурӯҳи наворбардорони мо наздик нашуд. вале боке не, аммо матраҳи мавзӯъ ин аст: то ба кай ва барои кӣ чунин амалҳоро раво мебинем ва тақдири 10 нафар бонуе ки бо таъмини ҷойи кори доимӣ рӯзгорашон шояд беҳбуд меёфт дар чӣ аҳвол бошад?
бар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроия барои бастани фаъолияти ҳамун цехи дузандагӣ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. умедворем ки соҳибкорону масъулини соҳа фаромӯш накарданд ки ҷиҳати дастгирии ҳамаҷонибаи ҳунармандон аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои мушаххас андешида шуда аз пардохти ҳама намуди андозҳо озод кардани ҳунармандон дар рушди соҳаи ҳунармандӣ ва ҳавас намудани ҳунармандон заминаи мусоид фароҳам овард. гузашта аз ин истиқболи ҳарсолаи солгарди истиқлоли давлатӣ бахусус 35-солагии он фароҳамтарин имконот барои бунёду навсозӣ ва бартарафии камбудиҳо мебошад. вале ҳайҳот, осорхонаро таърихи зиндаи ҳар ноҳия мегӯянд. мутаассифона набудани мутахассисони соҳавӣ, дақиқ иттилоъ надоштан дар мавриди нигора ва бозёфтҳои мавҷудаи осорхона иллатест басо ғамангез. дуруст ки осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи ҷомӣ ба навсозӣ ниёз дорад, аммо ба гӯшаҳо қисмат нашудану аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ гӯшае мураттаб накардан мушкили дигар ро мемонад. ҳатто посухи масъулини соҳа барои бартарафсозии нуқсҳои ҷузъӣ умедворкунанда набуд. бинои осорхона ки аз даврони шӯравӣ боқӣ мондааст, бисёр як ба таъмир ниёз дошт. дар барномаи рушди иҷтимоӣ иқтисодии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ барои солҳои 2026-30 нақша чорабиниҳо таҳия гардида ва ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ пешниҳод гардидааст, ки мо бовари комил дорем дар иҷроиши бандҳои анамин барномаи мазкур, яъне барои сохтмони бинои наву замонавӣ барои осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба анҷом расонида мешавад. мутахассисони бахши осорхона ба андешаи шумо ҷавобгӯи замон аст? чӣ хеле ки ба мову шумо маълум аст, дар самти норасогии кадрҳо дар бисёри соҳаҳо назаррас аст ин камбудӣ, мушкилотҳо. мо албатта ки сари масъалаи мазкур тӯли чанд сол мешавад корбарӣ намуда истодаем, ки то ин ки дар соҳаи фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мутахассисонро ҷалб намоем, бахусус дар анамин осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳия, яъне мутахассисои варзидаро ҷавон ё ин ки таърихдонро мо ҷалб намоем. сари ин масъала корбарӣ карда истодем. албатта ки мушкилотҳо дар давраи гузариш мо қарор дорем. мушкилотҳое ки ҳаст, чӣ хеле ки шумо қайд кардед, бартараф хоҳанд шуд. маълум ки дар ноҳия бахусус атрофи осорхона сохтмони иншооти ҷашнӣ ҷараён дорад, вале барои як меҳмон ва ё сайёҳ чӣ гуна метавон ҳолатро шарҳ дод? ин дар ҳолест ки шояд даҳҳо масъулини мақомоти иҷроия ҳамарӯза ба ин ҷониб гузар намоянд. мутаассифона мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва серсохторҳои он ҳанӯз ҳам ба шиорпардозиҳои худ идома дода ҷои онҳо мебояд амал иҷро намояд. хуб, ин хатогоҳе ки мебинем агарчанде ки дар як шафати бинои нотамом ҷараён дорад, вале бояд гуфт ки дар даромадгоҳи китобхонаи марказӣ ва дар шафати собиқ қасри фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷойгир аст, ки шояд садҳо меҳмон ва ё сайёҳони дохилу хориҷӣ аз ин ҷо убур кунанд. мо дар мавриди намудани растаҳои ҳунармандӣ, мағозаи армоғонфурӯшӣ ки дастури бевоситаи роҳбари давлат дар ҳар шаҳру наҳия аст, чизе гуфтанӣ нестем, чаро ки аксар шаҳру наҳияҳои мамлакат то ҳол сари масъалаи мавриди назар андеша накардаанд. имрӯз дар аксар шаҳру ноҳияҳо аз амал дида шиорпардозиҳо бештар ба назар мерасад. шак нест ки офтоби тафсони кишвари мо таъсири манфӣ низ дорад.
ولی بیننده عزیز مشاهده نمایید همین نوشتجاتی که تبلیغگری آبادکاری و سازندگی است مگر خود به نوسازی نیاز ندارد و یا نهاد دخلدار ناحیه برای تغییر این نوشتجات سنه استقبال سالگرد نوبتی استقلال را منتظر می شود. چون این حالت در ناحیه خیلی زیاد به نظر است. از بس که در ناحیه کارهای سازندگی متشکل است به احترام سالگرد 35 سالگی استقلال دولتی از نواربرداری منظره های زیادی حزن‌انگیز ناحیه جامع خودداری کردیم، اما از همه علام‌آور منظره نوبتی است. هنگام وارد شدن در درآمدگاه ناحیه بینای خاکسارانه را که اطرافش گلزار بوده و بالایش نوشتجات گلورد به نظر رسید خوشنود شدیم و توقف کردیم. امید بستیم که از این مکان بهترین هنرمندان ناحیه عبدالرحمن جامی را با مسئول دسترنجشان نواربرداری کرده و به شما بیننده عزیز همچون نمونه عبرت معرفی می‌سازیم. ولی هدف ما برابست است. چرا؟ منظور از این پیشنهاد در چیز بیننده عزیز و گرامی، ما بارها در برنامه‌های خود در مورد جلب سیاحان، رشد هنرمندی و تشکل هنرمندی در شهر و نواحی مملکت با افتخار سخن میکنیم. چون امروز در درآمدگاه ناحیه عبدالرحمن جامی که در شفت راه کلان این بنا به چشم خوردیم و در بالای آن نوشتجات جمعیت دارای مسئولیتش محدودی گلورد را دیدیم. ابتدا بسا خوشنود شدیم که شاید ما از مهارت و هنری هنرمندان ناحیه عبدالرحمن جامی برخوردار میشویم و آنها را تلقین میکنیم برای دیگران همچون نمونه عبرت. متاسفانه حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا سرور دولت برای تشکل همه بخش‌های هنرمندی امکانیت‌های بزرگی را سازگار ساختند که تا هنرمندان با دستگیری مقامات محل توانند هنر خود را در میان جوانان و در میان جامعه پیشنهاد کنند. این در حال است که بخصوص دستور شده است که در هر شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان کوچه‌های هنرمندی و یا مرکزهای سودای هنرمندی فعال کنانیده شود. ولی متاسفانه طوری که شما بیننده عزیز و گرامی مشاهده کرده ایستادید، این مکان امکان را صاحب است که ده ها هنرمندان ناحیه عبدالرحمن جامی و اطراف را در اینجا جمع آورده هنری گلدوزی و قالین بافی و چکندوزی را در اینجا براه گذارند. هرچند که در بالای این نوشتجات سیخ‌های دوزاندگی و قالین بافی درج شده است. خوب احوال چنین است، ما داخل آن میشویم و هر چی که در ابجکتیو دستگاه نواربرداری ما به نظر میرسد آن را نیز بیننده عزیز و گرامی به سهم شما میرسانیم و خود قضاوت نمایید که آیا با چنین احوال ما میتوانیم دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا سرور دولت را در مورد رشد هنرمندی دستگیری نماییم. باقی و قضاوت به خود شماست بیننده عزیز.
در گذشته شاید با واسطه همین تجهیزاتی که رشته می‌بافتند شاید چندین نقش و نگاری را جلوه دادند و متاسف از آن هستیم که در اکثر شهر و ناحیه‌ها هنرمندان برای خردترین مکانی که باید هنر خود را رواج دهند نیاز دارند، ولی همین بینا که فکر میکنم سالها باز هیچ هنرمند را در خاطر ندارد، مگر امکانی نیست که یگان هنرمند در اینجا رشد هنرهای مردمی را سیقل داده و گروه دیگری را برای آموزش آن جلب سازد. خود بینید، قضاوت نمایید. مسئولین مقامات بخصوص نهاد دخلدار این سمت ناحیه عبدالرحمن جامی از تفسیر حالت کارگاه مذکور در نزد دستگاه نواربرداری خودداری کرده از دو علتهای گوناگونی را از جمله مفلس شوی پیش نظر آورد. حالا آنکه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مفلس شوی که از 8 باب و 100 ماده عبارت بوده 8 دکبر سال 2023 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، مسئله مذکور را خیلی خوب شرح داده. در مورد برقرارسازی یا از نو فعالسازی پیشنهادات صحیح آورده است. در صفت همین بینای دوزندگی مرکز سودای شهنازه در شده است، ولی در درآمدگاه بینا و ترتیبات بازی رعایت کنید، چون این حرفات را دیدیم که این به چی سبب نوشته شده است ما نیز حیران شدیم، چون در بالا مرکز سودا نوشته شده است. سیده چورده از اونجا چکار نمید. اگر هم ایرانی بودم، ایرانی استفاده میپردم. پنج-شش زنه کار میکرد خیلی. بعد هم ایرانی هم چند نفر وقتی اینجا کار میکردن؟ 10-12 کس کار. 10-12 نفر زنکای هم ناحیه ها؟ یعنی اطراف. همین با گفتی شما اگر همینجا فعال باشه که کار کنه با هسته زنهایی که صاحب جای کار شوند زندگیشون پیش برن؟ هستم خیلی زنهایی که مثل خانه‌نشین هم بسیار زنکو هستن. مثل میفرستن کار که نمیخواد که شرایط نیست. در صورت شرایط دارن امکانیتی کار کردن هست. خب همچون نفری که شما تمامی زحمتتون در همین ناحیه صرف کردید بدن همین چیزا خوب است یا نه؟ البته خوبه. مثل چند زنک صاحب مثل کسب میشه، صاحب پول میشه. اگرچه پرده پوشانه گفته بعضی مسائل را توان ابراز نکردن، با صمیمیتی خاص ساکنان اطراف از قطع کارگاه مذکور ناراحت بوده خوشحالانه فعال شدن آن را انتظارند. چی نظر دارین؟ همین ناحیه چی پیشروی دارد؟ تشبس‌های جناب عالی را شما چقدر دستگیری میکنین؟ های آبادی های تیجی های خدا را شکر همه برای تیجی نغزیم شبیه را شدم چخیل خشوکه اگه فسون که اگه به حد آبادکاری زوره. ما بالاتر یک کارخانه دوزندگی دیدیم که بسیار ویران و بلنگار است. اکنون با همه آباد باشه که چند آدم صاحب کار میشه، مثال صاحب یگان سوپل میشه، مثال با آباد باشه با نغزده و خیلی آباد بودجا ساز بود کار میکرد درکا و مثال چو صاحب چو تنگه میشتن نغز بده نمیدونم باکه چه. اگر امروز همون کار کنه خوب است یا نه؟ خوبه 100% خوبه.
مردم همین ناحیه عبدالرحمن جامی و دههای اطراف شما به همین هنرمندی دارن تو زندگی بودم اونجا گله میکنم کار میکنم اونجا خیلی شب روز کار میکنم ساز بود همین مال و محصولات رو که شما این روز به فروش میگذارید نیازی مردم همین اطراف برآورده میکنه آخه چه در کوشه میام میگیرم میروم خریبه بود رایون میره سرگردون نمیشه این اینجا پیشه میگیرم میروم کچکه در کوشه هست پیول در کوشه سعودی در کوشه چی هست ارزشش چقدر است سوزه میشه یعنی برای مردم دسترس است همین بیشتری محصولات ها از خود همین خواجگی های ناحیه با فروش گذاشته میشن یا شما خریدن میارید یا که ما میگیریم هم چه در کوره اینجا میگیریم نمیریم یک اونجا سلامت باشید برای شما صحبت خوش و یک چای میخوام برای شما پیشنهاد نمایم بسیار یک لذت خوب مرحبا سلامت باشید مرحبا سلامت باشید خوب برای شما استراحتی خوب باقی سلامت باشید اگر حالت چنین است اعلان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و در پیام نوبتی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردیدن سال 2026 که اینک 5 ماه سپری شد مسئولین دخلدار ناحیه عبدالرحمن جامی چه تدبیرها اندیشیدند حالان که در ناحیه اکثر هنرمندان از نداشتن مکان فعالیت و یا خرد بودن موقعشان شکوه دارند. هشت کارگاه دوزندگی هست در یک صنفخانه دیگه با آماده کردگیم بنابر سبب شرایط همین فضای صنفخانه مایده بودن در صورتی حیا شدن همین شرایط همین کارخانه با ما میتونیم که برای خواننده را دستگاه دوزندگی تامین کنیم و شرایط مهیاشون با ما اگر دستگیری حکومت ناحیه باشه و نگاه بینای کلان اگر با ما دسترس نماید ما استعداد شاگردام زیاد کرده میتونم برای اینکه حاجی 25 نفر شاگرد دارم اگر همه یک جای بیام گفتن آسان نیست جاگیر کردن نمیتونم برای که هر یک خیلی نتیجه شده که جای خیلی تنگی میکنه آیا فعال کنندن چنین یک کارگاهی با حشمت در رشد هنرهای مردمی، جلب بانوان هنرمند، تأمین جایهای نو کاری و بهداشت روزگار مردم منفعت آور نیست؟ در این همبستگی استراتژی ساحه برای رشد هنرمندی و ملکه کسبی معاصر در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 تهیه گردیده است. شاید در نگاه اول برای برخی عادی نماید، ولی این برای آینده رشد هنرهای مردمی اساسی واقعی دارد. بخصوص ناحیه‌ای که امروز نام منادی دوستی و رفاقت دو خلق را صاحب است باید با بهترین نوگانی و پیشنهاد موضوعهای تماشاباب سیاحی در شکل معاصر و معرفی دستنج هنرمندانش شهرتش را بلند بردارد. از این رو مسئولین کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای جمهوریوی و ولایت ختلان میباید پای مسئله گذاری و برطرف علتهای ذکر شده پهلوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی قرار بگیرند. گذشته از این مطمئن نهادهای دخلداری ساحه و تمام مسئولین ولایت ختلان و ناحیه عبدالرحمن جامی مطلب پیشنهاد نموده را خالصانه قبول و برطرف سازی کمبودی‌های آشکار شده را در روزهای استقبال سالگرد 35مین استقلال دولتی همچون بهترین تحفه برای ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی و کل تاجیکستان انعام می‌سازم. در عکس حال آینه بنمود گر عیبی تو راست خود شکن آینه شکستن خطاست.